jo dopo la retirada d'Aragón e nosaltres érem dins l'Aragó. Me portaran, viste, els franquistes que entraven dins el vilatge. Mon pare li deia cal porti. Andiamo a peu del vilatge a Barcelona. Doveva haver 300 quilòmetres. E lo faran a peu. E andiamo a peu de Villacolún fins al Pertús. Quand arribaran a la frontiera, li fanno il drone in un butero in pan, a derecha, me rappelli, al Pertús, un petit pont aquí, butavo a derecha, e los homes a gaucha. E poi un paio lo mettevano dins el camp a Argelès. E nosaltres veniram donc en autobús, del Pertús fins a Voladú. L'Homero, que era un tipus formidable, era un sueño. Il n'y a pas ce plan de pujar pas a Extremel. Mais habitaven la via del Montsó, mais le monde n'en veut que le monde nous aille marron. Voilà.